sinatan ket awan kad lom daang tipon pag sinaanta ay jakla kuma ibagbaga awan anay ado a kwarta ken ado adelata apon pag sinaanta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ket jak amot napaspasamak ngem identa simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga inal daw biag po ngagpalpali iwak iti kastoy kasasaad nuari genjak pay nakay mukat nakalugan ka manen te basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket lipaten nak basit atrak nang tedken katraksa toy hatog ko di mometen kayat inim imas mumet di basit atrak san mailiw-liwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket aglin nipatan basit atrak nang tedken katraksa toy hatdog ko di mometen kayat inim imas mumet di basit atrak tuyat